Kari Russia hadin Rusi di jeng bernyam. Menem step lihat kesan-kesan dia kari Ukraine. Kebelang kari kaudan marsenda bak kari Russia. Menem step tang berkejar jeng kari Russia dengan tegon mikrofon di minta jeng kari Ukraine. Kebelang ki beri dilayap. Kini kecil lihat sama jeng kari Russia kalau wat adien kecil kerpat jeng Presiden kari Amerika Joe Biden, Prime Minister jeng ke England Boris Johnson. Kiar nak kecil lihat sama. Ane kari Russia kalahir lah kahir hakaba kitang bat ki jet jong ka Russia kalahir menem step sikibabon ki benta jong kari Ukraine. Kari Ukraine kala dawa baki sipai jong ka Ukraine ki di pendam white no kenang bakanum keni ya ka Ukraine bat sensarhi. Haga juga por kala angru bat kala permenaru ya ki arti ki jaka hakababon basa kenang Russia baki di Republik lendi ki jaka kibla ilut na kari Ukraine.